yitwa aho simbabarira binsetse naanza yangu ndipo nguvu zake zanzinde. Igice ni ikihe? Umurongo Afilipi 3 ku murongo wa mbere havuga gute? Mbabara ndabibujije. Muraho neza, mumeze mute? Twe tumeze neza, turabiyegereje hano kuri channel ya Levis Family nk'ibisanzwe. Bano bantu turi kumwe ngire ngo murabazi, ngiye kugenda mbabaza ibibazo mbese bijyanye n'iyi channel nyine yo kuri Levis Family, ko bagenda babisubiza tubane kugeza turangije. Twagiye ikibazo cya mbere mbese nibijanye no kuri channel nibyo ngiye kubabaza, ndagenda mbagenera amasegonda. Twagiye ikibazo cya mbere kirabaza giti muvuge abantu 10 baciye kuri channel yanyu. Uri ready aramanika akaboko, musingize microphone avuge. Mbese igisubizo aravuga iminota 10 na Aime nawe nako amasegonda 10. Twagiye amasegonda 10 ugatata n'abatarabamara ndabavuga. hariho Cecile, hariho Aime, hariho Kado, hariho Bose, hariho Bigiye, hariho Dorine, hariho jewe, hariho umva yaravuze abantu 8. Hari abo wongeraho wowe? 10 ngahe wongera? Katangiye igisubizo njyewe Dorine, Bigiye, Kado, Ruremesha, Aline, Aime Bosi nande we yarenze. Urumva rero izina mvuze barindwi. Urumva rero kandi hagiye hacamo ko mwamunyibaga kandi twicaranye. Zarangiye icyo muracisha haciyeho benshi cyane. Amasegonda 10 ni make. Oya none se niba ngo aya masegonda 10 na amasegonda 10 gutekereza. Twagiye ku cya kabiri. Ubwo ico inota ryanyu rivuyeho. Nta n'umwe utsinze. Twagiye ikibazo cya kabiri kiravuga ngo ni inshuro zingahe twakoreye igitaramo Rongaye. Uri ready vuga. Emewe ni zingahe? Ni inshuro ebyiri. Aya murabyishe. Ni inshuro 4. 4? Oya. Mbese ni inshuro zingahe twagiye Rongaye tujya gukora igitaramo? Uzi impamvu se? Ko ari igihe twagendaga tugakora ibitaramo 2. Ubundi tugakora wenda ibindi 2. Ni inshuro 2. Twagiye Rongaye. Mwaprodinze twe twabaze twarebye ibitaramo. Twarebye ibitaramo tubona ni inshuro 4. Ibitaramo 4 ariko birimo inshuro 2. Okay. Yagera atsinze. Ntacyo uragitsinze. Aha. Twagiye ikibazo cya gatatu kiravuga ngo vuga abakobwa 15 baririmbye kuri channel. Abakobwa 15 twananye n'abantu 10. Uri ready n'abavuga ngahe 15 sibyo? Ako ni menshi. Turi menshi. Ako 15 barimo baciye. 15 sinzi ko bararenga. Nga uri ready ninde? Hariho Aline, hakabaho Fafa, hakabaho aba bombi turi kumwe Mwembi, hakabaho Alice, hakabaho Dorine, hakabaho Bigiye, hakabaho Chantale, hakabaho Solange. Kera warenze.
ageze ku masegonda 20 cyaraciye. Twagiye noneho muzajya Twagiye, mubwira vuba vuba. Emi twagiye. Aline, Fanny, Didiye, Dorine, Solange, Cecile, njyewe nawe na Chantale na Nyamwiza. Nyamwiza muramubona? Abo nibo bantu baciye kuri channel. ntabwo bageze 15. Ntabwo bagezemo ariko niba nde wundi Hari abo mwakoresheje ibiganiro, hari abo mwakoresheje iki, ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukuririmba gusa, mbese abantu bose baciye kuri Levis Family. abakobwa yes Abakobwa mwose icyo mwacishe keraga minota amasegonda yarangiye. Mwiza, Mama Igor, oh my god naho nuzi witonze twagiye kera byarangiye. Bella na Denise, Bella bundi twagiye ku kibazo cya kane. ubwo afite inota rimwe kuri 0. Twagiye ikibazo cya kane. Ikibazo cya kane kiravuga ngo vuga ahantu 5 twakoreye. Mbese twagiye dukorera ibitaramo, twagiye mbese ibintu byose ahantu 5 mwagiye mukorera. Rongai, Umoja hano ku rusengero rwacu twakora inshuro zirenga zingahe. Doni Home mu mujyi aho si habaye hano habura ahandi n'ahandi twakoreye twagiye muri soroti mu busabane bwa Gate twashyize dufata video iyo nayo yagiye kuri YouTube. aho yatsinze wowe hari ahandi wongeraho mu rugo yewe ni mu rugo gusa mwibagiwe no kwa yakoze i Kigali. Icyo mwagikoze. Ikibazo cya 5 kiravuga ngo mbese mugiye kuvuga abantu mwagiye mutumira kuri channel yanyu baririmba ku giti cyabo. Urambwira ni uravuga bangahe? Eme nawe aravuga bangahe? Wowe uravuga bangahe? Abantu ku giti cyabo ndibuka abantu 5. Twagiye sinziga ni wowe uravuga? yewe ndavuga abo wibuka? ndibuka bane. Uribuka bane? 6. Okay, ngahe vuga igisubizo, vuga abo 5. 6. Uwa mbere hariho Ruremesha, uwa kabiri hariho Fafa, irindi gihe wajya ariko niki siko ko muragira vuba hariho Gisubizo, aho hariho Kado, hariho Boss, nanje narakoze ku giti canje. Saba 6 baruzi iminota itarashira yari itarashira. Ndayivuga nawe abo 4 ababaye barindwa ahubwo nawe wiga yatsinze n'ubundi. Cya 6 kiravuga ngo dukora bwa mbere twatumiye ayahe matimu, igiterane twakoze bwa mbere. Urambwira niba arangahe unayavuge. Ninde uri ready gusubiza? Njye ndumva arani. Yavuge igisubizo urumva arangahe? Je ndumva ari 3. Ninde nyine uyavuga? Reka njye nyavuge. Kuko umutima yari kikora 3. Mbese abatumirwa apana mwebwe. Harimo igisubizo na wa mushiki wiwe. Uri kumva? Hakabamo Gate of Praise, hakabamo Penuel, hakabamo igisubizo Rongai. Sane timwatsinze mwibagiwe iyindi team. Holy yo icyo mwacishe. Twagiye ikibazo cya 7. Ni akahe gashya kabaye mu giterane? agenda gate mbese ni iki kidasanzwe cyabaye muri concert?
agashanje kabaye ni ukuntu twari twisipekitinga abantu bakeya haza abantu benshi, mbese byaradutunguye nyine kubona abantu buzuye ikanisa ryose kandi ntabwo twari tuzi ko abantu baboneka, kandi mbese mbese barabitabiriye. baratwitabye muri baritabye make. kurusha uko tutabitekerezaga. Okay. Ikindi kabisa ibintu byagenze neza, umuziki wari uryoshye cyane, nitwo dusha nta tundi dukwiye nawe niko byumva. Okay. Akubwo urumva nyine twagiye ikibazo cya munani. Ni iyihe topiki twakoresheje mu giterane? mubwire topiki, mutubwire iri muri nde, igice ni ikihe, umurongo ni uwuhe. Nga Abafilipi aha Abafilipi 3 ku murongo wa mbere havuga gute? mbabara ndabiyujije urabyibuka ibisubizo? gusa ko ari mu Bafilipi ariko Ni Abafilipi 3 sibyo? Ni munango ntacyo turaza kuhasoma ntacyo. Twagiye ikibazo cya murongo wa mbere siyo niyo twagiye ikibazo cya 9. Ni uwuhe wayoboye mu giterane wabwirije? Mbese muravuga umuntu wayoboye mu giterane n'umuntu wabwirije. Twagiye umuntu wayoboye perezida wa Gisubizo, niba ari perezida wabo. Habwiriza Papa Kado ni Pastor Sebintu, abamuzi. Twagiye ikibazo cya 10 kiravuga ngo ninde wazanye igitekerezo cyo gufungura channel? Niwe muntu watekereje igitekerezo nye cyo gufungura channel? Ninde umuntu wazanye igitekerezo cyo gufungura channel? Ni iwacu. Ngiye kuvuga wowe. ubwo se turamenya rinde turamenya rinde gusa nyine twahurije ku mugambi umwe ariko umutekerereza oya rero wakivuze bwa mbere ni Gisubizo. Nimba mbyibuka neza. Mbese niyo mbese turashaka umuntu wazanye icyo gitekerezo. Gusa niyo wakizanye ariko umunsi tuyifungura twaturi kumwe email password twabikoreye. Mbese niwe wakizanye nawe uramushigikira. Okay. Twagiye ku kibazo cya 11 kiravuga ngo channel yatangiye itariki zingahe, umwaka ndetse n'ukwezi. Twagiye gisubizo. Umwaka yatangiyemo yatangiye 2022. Ukwezi ukwezi k'umunani itariki 20 August, nimba ari 22 tariki 22. Mbese Gisubizo yabyishe ingahe turebe kumva iyi channel yatangiye 2022. Gusa nyine yavuze amatariki niyo amatariki 22 ukwezi kwa munani. Ariko ni ku August zari ko gusa ko harimo ku munani kutariki 22 28. No kuna shida. Aha twakomeje tugeze ku kibazo cya 12 kiravuga ngo muvuge abahungu 10 bacuranze kuri iyi channel. 10 ntibarimo. 10 ntibarimo? Barimo. 10 ntago barimo. Mbese uravuga harimo bangahe? Harimo na bande. Mbese bande yose. Benshi tutazi amazina. Ndavuga ubundi. Ntacyo bitwaye. Ntacyo bitwaye Gisubizo twagiye. Jewe 10 bavuga ariko 10 ntabwo tuzi amazina yabo. Bacuranze kuri channel tubikisha kuri channel. Mbese ku masegonda 10 amasegonda 15. Twagiye. Hariho Iranzi. Hariho Iranzi. Hariho Nyarugabo. Hariho Santos. Hariho David. hariho Kado yaracuranze. Hariho
Imana yashize yashize. kandi Twagiye Kado wowe yacuranze he? kado wa munsi w'igiterane mu giterane, ngahe wowe twagiye. Eme ni bangahe wibuka? Ni bangahe wibuka wowe? Ndavuga barindwi. Okay, ngahe twagiye. Iranzi, Santos, Nyarugabo, Davidi, Sikasuka, wa Murundi ntabwo muzi izina Umurundi. akaba na wa Munyakenya. Ntabwo mbazi amazina, barindwi bageze. Okay, mwibagiye undi wa Ntuza. Kugana Ntuze wa wundi Manzi. Ni benshi, ni benshi. amasegonda ni Ko kugira ngo uzi ukuntu uri kugira ngo Nyarugabo ukabanza ugatinda. ari amasegonda ukoresha nyine umwanya ugira, kubera amasegonda arihuta. Twagiye ico ni nkaho nyine mwabavuze, ariko mwibagiyemo bangahe? Batatu. Twagiye ikibazo cya 13 kiravuga ngo chano yanyu ni ibihe bintu mwakoreyeho? Bingahe? Nyine umuntu uravuga bingahe? Nyine muravuga ibintu byose mwagiye mukoreraho, uravuga niba ari bingahe, nawe uvuge bingahe, nurangiza ubivuge. ndavuga bine. Okay, ndavuga 5. Ibyo rero ugiye kuvuga ngayivuga banza. Kararirimbye, twakoreye igiterane, twakoreye vlog, twakoreye prank, twakoreye na game. Ibyo ni 5. Wega isubizo ni ibihe bindi? Isubizo aramutsinze rero yaravuze sawa. Twagiye ku kibazo cya 14. Igiterane mbese hakoremo ibintu byinshi, kuririmba, kubwiriza, mbese ibintu bigiye bitandukanye, n'amaturo tuyabuzemo. Twagiye ikibazo cya 14 kiravuga ngo mufungura chano bwa mbere ninde wabahaye support nyinshi? Ninde uri ready gusubiza? Eme twagiye kuko niwe sponsor mukuru. Umuntu waduha support nyinshi ni papa. Okay, we gusubiza urumva nyine. Sawa, twagiye ikibazo cya 15 kiravuga ngo bande ya kane mwakoresheje bande? Bande ya kane twakoresheje bande. Mbese igitaramo cya kane ni abahe abantu mwakoresheje muri bande, sibyo? Twagiye ninde wibuka? Twakoresheje igitaramo cya kane, twakoresheje Santos, dukoresha Iranzi, atigise atavuga n'abaririmbyi bakozemo, dukoresha Manzi, dukoresha wa Munyakenya wita Pastor Mesao jina yake. Ngoza mazabona ntiyashizera. Aho igitaramo cya kane nari gutakoresheje bande. Bande mwakoresheje uko shuwa? Uko yarabaje mu gitaramo giheruka twakoreshejemo bande yanyu. Okay, ico mwacishije nta muntu wagikoze uko murashidikanya. Igitaramo cya kane nabahe bari mwakoresheje nabahe bakoresheje? ahubwo wenda bari kuvuga ngo igitaramo cya kane cyari kimeze gute? No muririmbyi mwatumiye? Oya, bande ico ni ikibazo. Hari ikindi nyine kibaza gutya, nabaye bakoze muri bande nyine muri ico gitaramo cya kane. Hari ibitaramo bine twakoze muri bande zimwe twakoze, bitari ibitaramo byo kuri ari kuvuga muri make ireba kuri channel. Kuri channel kuri channel bane ngenda bazi ni chicha nari ni chaka ngaye vuga. Mwakoresha abaririmbyi bane, hari inde nande? hari ariyo njye na Gisubizo na Gide na Kado na boss na kwa boss. Ayaye sinumva arico.
ni wewe na Gisubizo na Aline na Ruremesha I think nico nicyo cya kane niyo ariko kugira nayigize ni band twagiye ikibazo cya 17 kiravuga ngo igitaramo ca ayiwe ni iki mu bitaramo byose mwakoze ni ikihe cyarebwe cyane cyarimo bande ese ni ikihe cyagize views nyinshi igitaramo cyagize views nyinshi igitaramo cyagize views igitaramo twakoreye ya Ruguru cyarimo bande igitaramo cyagize hakabaho cyangwa uravuga cyane yose oya ari cyane yose mu bitaramo byose mwakoze kubera ko ntabwo ari ni ikihe ndavuga mu bitaramo ureke na vloge n'amapranka mu bitaramo mwakoze byose ni ikihe cyagize views nyinshi mu gitaramo twakoreye twagikoreye muri studio ya Ruguru aho harimo nde nande jewe na Gidiye na Boss icyo uracisha wowe uribuka njyewe ndibuka icyo gitaramo cyagize 3.7 ndibuka ko twayikoreye Buruburu abantu twari turi kumwe ariko ndabibutse harimo wewe hakabamo Chantal hakabamo Fafa ntabwo twajyanye na Chantal hakabamo ko numva mutamureka nkibasubirize icyo gitaramo hari harimo njyewe hakabamo Yeme hakabamo we Gisubizo hakabamo Brenda na Fanny n'abo bantu bari bakirimo cyakorewe hariya iriya Buruburu Brenda niyo nani nicyo nyine cyagize views nicyo cyagize views nyinshi cyo cyarebwe twagiye igitaramo ikibazo cya 18 kirabaza kiti pranka ya mbere mbese pranka ya mbere wakoze wayikoreye bande byari mbese ni ibiki wakozemo ni ikihe kinyoma wabeshe ni bande wayikoreye ni wewe niko muri babiri na Cecile okay twagiye ikibazo cya 19 tiyo Gisubizo se warubajije Bea ivuga ngo ese icyo kinyoma ni iki ni keki ndi hanze banyirukanye okay wongeze volume kugira ngo byumvikane twagiye ikibazo cya 19 indirimbo twakoze yacu ninde wayidukoreye yitwa gute mbese n'uwe mu producer wayidukoreye yitwa gute subiza izina nagize umuntu nawe producer ni producer niwe ntibuka twagiye Gisubizo we niwe umwibuka producer wayidukoreye ni Trezor producer twayikoreye muri Two Stones record ntago ndi kuvuga indirimbo y'iwacu twakoze y'Umurenge umuproducer ni uwuhe yitwa gute umuproducer irandirimba ukuntu yitwa aho simbabarira binsetse nabanza Gisubizo wowe uramwibuka uwo muproducer ntabwo mwibuka ndamubona isura ariko simwibuka indirimbo gusa icyo nzi ko yitwa Murenge Susuruka aho ariko umuproducer aciyeho yitwa producer izina ribaye nka rirerire ukuntu reka zitendaze muri numva nyine uwo muproducer abaciye umugabo y'intoki umugabo iwanyu numvise muziranye umugabo w'igikondo nicyo ndi kwibuka ntabwo nibuka izina ryiwe ariko niriza ndarishira cyangwa bizaba byarangiye kuko ikibazo mwakije mwibutse izina ry'indirimbo ariko ntimwibutse producer wayikoze Munyakuri yitwa Munyakuri producer Munyakuri sawa
ubwo kiragitsinze. Ni gute mwe mwibagirwa abantu mwatumiye kuri channel yanyu? Ni gute mwibagirwa igihe mwafunguriye channel? Amasegonda nyine iyo uri kubazwa uba uri sharp witeguye gusubiza, kandi channel ngira ngo ni mwe mwayitangiye, ni mwe mwayitekerejeho, twe twagiye tuba abatumirwa ba nyuma, ariko nyine igitekerezo cyane. urabona ikintu kigoye ntabwo twibagiwe abantu, ahubwo ikibazo ni ukumenya ibihe twabatumiyemo. urabona nko kumenya tuvuge nk'igitaramo cya mbere cya kabiri cya gatatu, cyukwamo wibuka mu gitaramo cya gatatu watumiyemo abantu bangana gutya, biragoye. Mbese ariko mwagerageje mwabisubije pe, ariko ubutaha muzabe sharp. Umuntu niba kubaza ikibazo, niba nguhaye amasegonda 10 uza ugerageza nyine ugashiramo agaspeed ugasubiza vuba. Nshaka kumenya itariki neza kuko twe twako tuvuga ko ari August 22, ubwo sinzi mwebwe izo mwanditse. Twayanditse yewe kamerama, twe twanditse ku itariki 28 2023. Urumva twe twarebye igitaramo cya mbere twakoze umunsi, urumva rero muze kureba. Twebwe ibyo twarebye mbese twarebye igitaramo cya mbere mwakoze, ni urumva nyine twese turaza gusubira kuri channel turebe. Murakoze cyane, ibibazo byanjye byari ibyo ngibyo. None ko mutaduhaye amanota? Amanota ariko ni nk'aho ndi bamutsinze. Oya nije wasubije byinshi. Cameraman ninde watsinze? Turaza kubareba uwatsinze, uwasubije mbese ibibazo byinshi. Tuba uko biri ko nagisubiza yasubije. Ibibazo biragoye cyane. Biragoye. Guys mwakoze cyane, abantu bakomeza bakore subscribe, dukomeze tubane umunsi ku wundi. Umva muri ino minsi tugiye kubazanira utuntu tugiye dutandukanye, mukomeze mutwitegure cyane kandi byiza. Imana ibahe umugisha, abantu bose baje kwicana, Imana ibahe umugisha. Ciao ciao, nakagaruka.